ngam sore wilong bani sosi namar katradaw nanong jit banong banga sosi Rega sore banong bagi bulut parak na sore banong bagi kenjak parak balay ng buwa banong bagi sosi balay ng sosi habang human juni ukon juni uprasa juni unoyam juni urayo yagalak ban leksha ka jaga ka bakamha ban yagawangin mental Yende ban sosi hapre ka jinglo ka bakhaw hapre ka jingkunja ka bakhaw amangitin urayo la ban leksha siya ka jaga ka bakamha ban yagawa ni mental Ublay was sandal, you can read like a jackal. That's all I know you blame. But let's say, nothing a jackal is by the voice of the people party. Yow shifting of a crowd. Yow no of a crowd. Over a pie that the things you have to read India about away. Jinong Balaban Shaya. Over an engine get clear. She shot on the thinking. Banginikan. Yang A kebaca. Ray, or kadon ke jinong priu. So kumaton, banuna bujrishu. Nginget ubay ubay ke jingku kababhata, narata joy ku ke jakriu. Yesigarong ke jingtenju, ye ke jakriu. Bangin ni ke nesting, habu ubay usay ki priu. Barshakuni. Beliau ibarat jengkik. Bagaimana semua sarang putih patah, malah kawan berjejak berkum dengan, tapi banyak, tapi sih, bukan di patah, bukan dalam hidup atau di kubenya. Asal tu jengkik mensih jengkik. Dengan ngilang pun kau ikan lagi. Sisa ini semua kau payah ubah crowd, ubah kain, ubah kelemok dan peringjoni. Bakung ke parti, abang ini itray, dari si sumpuk, dan nongrim besar, karena nongrim berai ke bagi juang, ia nama banyak pen, lalang pun, nama ia orang rakyat atau sisa terkalah. Kejian no, kejian doktor Riti Syakmat, kalau kejian lemah ini bagi yang ada nongrim teruskan, barang penjenayah sisu yang kejian linti. Ilang orang kulay subon, yung brave ivory, yung shaki wakau. Ot namang ibigay by sosi. Nga bunyo pa namang ito. Nga pinjak pa namang ito. Ulong General Secretary, ada dia training kan mana operasi. Bagi dia turun kita. Bagi dia training ada dia orang Shipara. Bagi dia burung marklian. Maka pupung kata keluar kepada semua kindet kisah yang lain lah sino na perinjoni. Oh, karena orang lagi isi, apa ikan dikat tu kan itu, ibadah makna. Orang dia beri manusia abang layu, beri apa beri ini abang beri.